Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV na bwansu bw'omugusi no kwegana kwane naritwera uri abere ritero kigma namono kwaberwa kwegokya asokubwatya emirobero yonse yetusenikia Ndizi TV na bwansu bw'omugusi ekerode ritwera Jumatano tariki 19 cy'umutienyi ogatano narimo umwaka w'2024 n'amagabire kago korekana iminsi ya Kenya anene elikero ensigma yabakego chingera ubudituko dioborwaire gusekonyora oborwaire bwogokya kwamanyinga sumubiro ubumanyikante bunda sikosel nishinga kiwego abananchi bagenda tukubwatuka ebirengerero byabo kubwatukana no muswada bw'ekibesa yebatawo ikiwa bosebwe bunge abori tukurigoro ekebonura chewa perwa chikura anaba bunge boseno cheweta bosenugo ogochiabo tuterware yaragrense moya bono mugoroba chinga kingo kwariganya semesamania Erungu manyuna naraya nakwarigane asenchera ere yoboikanu korengari tanan kegima tyatranya rega tyari ngwarganirte asenchera ere yobine yabe kira machiko ne act no in place amachiko kubekwa sobotumekibweni we ya serikali ya kaunti ya Nyamira soko basira bale noboremo ine kiro mugavana Nyaribo. Tunawasihi nusuweka wagonjwa kwa manyumba zenu. Abantu kubori wagotaba bisabale no burere bogoke amanyinga gose siko cell chinga kiense yenyora litkori oburero. Kuna branch ya Southwest branch ya No Society. Aba wakiri gosaba oburendi asobokoreri bwabo chinga kibakorokorobekana ko murembe meyomochyo kisi korero koraswa koyo mobo. ayamna namango mwancho murengo kwariganya senchera eneriyo nkumamya senchera ere yobekana ngandalo sensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital sensemo ya YouTube watanyoro wetera Ndizi TV News na begasa website ito aboko tanyoro wetera www.ndizitv.net yero togendere gusanga amonaye chinsa emironko ebirenenye iretera ne Evelino Sero Sara mumanyinero kweneke achibichaniro gicha wikire bokwariganya tobe tugusanga mbira obario Amye yesema sobekano toko yachaka kurose kaunti ya Nyamira awasemo yechayemo yokeneke una chi county ngweso myachire kurose chi county chinde amorobero manikante una pia nigo litulero serikali ya county ya Nyamira yabuye kwariganya barai kurose chi county abo baba bocha county yo na wesomya ebitamkere county ya Nyamira yabereke waka asokorosi amachiko yo kubarinda abana na boigo bari abamenyete no barema gukora kinga kecho nigo mugabana we county ya Nyamira Amos Kimwami Nyaribo abagakori ira yo gocha kwene kyabuna amachika ywe na iri gokonya bana bari abamenyete no barema muri kitkurase county ya Nyamira Paul Kako Karamigo agotoigorera mayise ya munoro turwa senchera yo bikana Kaunti ya Nyamira nigo yarire iranganigera kunyara kabage ko bakonya abantu babwate oborema amo na abana gwetera samachika yo banyara ko bakoyaroisha ukwana yiga chinga kyomera namo na abarai kurase chi county wetani komikura sense ya Kenya obekira na se county ya Nyamira kwegeria na boigo kunyara ko bagosoma na kibara kunyara ko bakoroisha machika kurenda abantu bamenyete no borema na abana muigo korekana sense mechiga cha viongozi center imeye chinse mechiga chibunga ya West Mugrango rero iga Nyamira ntubwate chi county ikomna ibere chiacha gosoma ngakitu akorire twaro isirie policy ikorenda abana baito naende act ikorenda baremavu Gavana gakokora niga horo kiriho ko kwaye na kurya irangamba kunyara kwa bakuruze kibesa se county binenjere ya muyoko basira abantu bari bamenye tuno barema kwegenderia sobogima naende bari abaremavu mu mwete nabako
basumbogete bakaba bari discriminated twabekera amachiko ne act no in place tonyare a framework yo gutumia serikali kubakonya chise mawa sebiasara ebintu bingi ukana boigo niga hegendere ko bagakuria iranga nigara tunyara ko bakugenderia muno mu ruburi hoye ukubaikonya abana kugenderia muno amasomo egentaburi abo buri ko nikibuna na barabo tunyara ko bakubwatisia abana babo munenjire ya moyo kubalinda kubatikana muno amachika ya serikali ya county ya Bekire. Si una chizi peke yake iko watoto hawajaenda shule, hiyo policy na komberi wazazi wachukue watoto shule, na wala haziwezi. Ndio uliona tulianza kusaidia watoto kupeana scholarship, uchuo iko bado basari, lakini tuko na watoto 742 ambao tunalipia fees, tunanunua uniform. Kwa hivyo sio unyanyapaa peke yake, lakini protection. Ninganago kero MC kurase waderia ya Kemera Muskia James Matinga uyuru munyakiro ganene gwetrase robotiro marua bekwase ebunge rokoresha machiko ya bana nabegona bali hapa myetamo no bolema ase county ya Nyamira ere county ntangani meyense ya Kenya koresha machika ya igabere asobomo ni ntwa batanga ni twalikire amachiko abere litangani elikolenda abana eliakabere elikolenda abalemavu yora matagete ntebenga machika ya kagota gochaka kolegas muno mugaba nateba achachore komiti eri enene egocha gotenenera nere gocha kufuatirianga amangana ya twaitetie akubere kagokoregas egera abantu baito faidike weterase emiswade abantu baminto na into ekera amangana ya gosoka isiko akoremeremo egera torenda abana baito tutige kutiga abana isiko naboigo torende nga abantu bali babwate ulemafu na barabu boigo barendirwe kulingana n'erichikari na twaitire ono nige serikali ya county ya Hoigo yanyara ko bagekurira nga inseka ke umutinyo yomo ingura tukujara ko bakwenekya yonsi ko nyarare ko bagagwekiranwa. We have already started because we have put budgetary provisions for implementation. Making is not enough unless we implement. Na majukumu yote yatakuwa katika kamati hii ambayo itakuwa inafuatilia na inaangalia kwamba yale ambayo yako katika mswada hii yametimizwa na yametiliwa maanane, kwa sababu wale ambao watageuka watachukuliwa sheria, kwa sababu sasa imekuwa act. Nigento abo baikirana sechi nsemechiga bagokeire na kuliranga gwika batunyara ka bagokiambukire gwikase je county chabo elio ne county chabo kubekana county ya Nyamira. And I'm very happy that Nyamira is leading in this. So can we clap for Nyamira? Ngoripoti legetaseni kia wanjete kia Ndize TV kurasi nseme chika cha viongozi center imeheje bunge ya West Mugrange County ya Nyamira inchi konkuruko polikapu. Okara. Roboti kurasi County ya Nyamira. Ritwara rero nigo yarengeri ukoryo kwenyura uburoire bwokya kwa manyinga sobre kusobu manyakate buna sikosel ase serikali ya county ya Kisii yabage kwarigania umunyega bwerutweri ya rero watrana ne serikali na se wizara y'obachenu bwense mu area ya maroira tari kwambukira gose NCD non communicable diseases egati yababwatani banda bankinigo bakoretaro yabokorwa senyegitari ya Kisii chisingani referral wekase eskuru yobobunde ya Kisii National Polytechnic ase omuriba yobakogo korekana gukwana ninga babwatani bakwerera amange goroboroiro bwega bwa sikosel natauna noborwaire bokwa gosinoborwaire muntu akoiboru na barabuna igo kuboria abantu gotagaine kabuna noborwaire bokwambukira gose ningana yoborogi ligono nyana babantu abakuboru kwene kyabuna tibali ko babisa bali abakoiboru noborwaire bwega korenda ko basokya edio konyora gukonyeka ase chinyage tare roboti urwasobo ibenyo twariga neno muri kito Vincent Onyancha. Ime ye county ya Kisii netaro ya segetwa ne chiwizara choba chano kurwa serikali na weka serikali cheje county abwa asba kunyurali tukerigali yokonyara kumurekera uburere bwokya kwa manyinga asomobere wizara yobo chano ni gobakole tara yabo kurwa senyagetari ya Kisii Teaching and Referral Hospital weka aseskurelie ya Kisii National Polytechnic abwa asomo je gomonene okorekana Korengana no mu director uyoteneta murera tari kwambukira NCD
nigo akwana igoro y'obureiro bwa sickle anemia anemono nagotea buna nigo bongore bonde bwensi nakonyara gotea buna abantu abangire gotabatumanya igoro y'obureiro bo na negotea abange nigo barokane konenge tokobwatekana n'obureiro bo. So in terms of the challenges that we face with sickle cell disease, it's a lack of awareness in the community because people do not understand why sickle cell disease happens and why children are born with sickle cell disease. There's a lot of misconception about how this disease is transmitted, and generally most people ascribe it to witchcraft or curses or other areas. Wena bochinga kichininga yare koboria abantu buna babasakoro boiro bokya kwa manyinga somobere kubwatani noboroge asate bire buna echo ne chimbwa stari kubwaterana no boriro bwo nagote yabuna nabo bongo bore bonde bwensi oburali omonto boria botari kombokero banyakanete buna NCD. Find that families who have children with sickle cell disease or individuals living with sickle cell disease are really stigmatized and ostracized in their communities. NCD Alliance will be working with persons living with sickle cell disease, capacity building them on advocacy for them to one, to understand their condition, two, to understand the treatment and care and how they can self-manage themselves and what they need to look out for, and also public participation. Nengana boy go janyara koy woko boko no director teneta mangana yamorera yo NCD me ye county ya Kisim. Asate birebuna asemiti nyebere yabere kego heta imenya gatari ya Kisi teaching and referral hospital babere bakorenga abana obarense miti nyebere no mutinyo yomo koende kigosembale no borero agotebuna nigo banyorere kerengo kia 4% osenya semia utoka no borero buna koboria abantu bwesokeri abana babo kunyara korengwa. Kisi County, the past 2 months we've done a number of screening of under 1 year olds, that is infants, and our positivity rate is increasing, and that is giving us a wake-up call. 14% of the patients who are screened were noted to have sickle cell trait, and 4% had sickle cell disease. Chingaki chumo waziri wabochenu imeje kaunti ya Kisi Ronald Nyakweba niganya rekobolia abantu kwane kinangwe soki bali kunyara korengwa bunenchire mujo kunyara gwekeranyo bakorri bwabo nagote yabune serikali kobwatira namune nyagatali ya Kisi teaching and referral hospital imeje kaunti ya Kisi igoboirete kurwa bakorri bwabo asenchira etakire. But as a county government and the Department of Health, we are equal to the task. We have specialists trained specifically to handle this disease. Ugonjwa ukijulikana mapema bila shaka utatibiwa. Kwa hivyo tunawasihi mfanye vile nimesema, muitikie wito wetu, mfike pale, madaktari wetu wako na restrictions. Nigo chinga kichyo oyo mubaboroire bali bamenye no borero bwasenga kentambe bwasikoselo soko ke kwa manyinga. Nigako erabuna amenyere no borero bwase miaka 43 nagote yabuna abantu mbabase kubwata ni borero bwona mangana rengete oborogi. We know I am a sickle cell patient, 43 years young, living with sickle cell positively. I do advocacy for sickle cell disease. Watu wangu tafadhali, sickle cell si uchawi, si umerogwa. It's just a disease like any other. You see how beautiful I am? It's because sickle cell has never defined me. No mojega urwa basemi go cyasa bange nchira banyara komanyana kwerenda kurwa sobura hirobwo. Na neno kubori kwa kurwa abantu bakorengwa anekero barabake. Reporter ya Ndizi TV korogaiga asensemo ya Kisi National Polytechnic imeya kaunti ya Kisi literani ncho mkuru kuwa Vincent Onyancha. Keto Vincent Onyancha ni gubernador chomo yeto abla berede basiko selo soke kwa manyinda smobe manyasna ay gorbi prende monto afidu na bravo el teknene konsekeri kana no kumira asenya kari elia lega kunyora okomi tokos kabosonigo abanyakerogo babisbo basiko chance mense ya Kenya nigo likolera la kumira na ase omobuganyo mo imelo muchosobo erego chaka ege ikarokiabo kiamatko atatari bosyogo kwala ega tiabo buna bantu bakwewa mabagaye tigasi wanchiriya iyo asese kali chikati erati yayanda make nigo mosaka kubo kaunti ya Kisi da obebo oyuna inde bakalo kaunti ya Kisi konsi ai ucha oba omokumo kombe
Abanyakerugo ba Public Service Board kurwa ase county chonsi imensi ya Kenya nigo bomerana lero ime county ya Kisii ase ogochaka egikaro kyabo ase okwanira igore ya mangana balengete eli kugenderia egasi yabo kebwikiranu nase barabe bakumerana kiremete nyene ase county bakuragwa no munyakerugo o Public Service Board county ya Kisii oyo nande ochode kochia koba omukonyi wo mugabana we county ya Kisii Elijah Obebo nigo akwanire ekerenga kyabo ekerenge kenene ky'omukutano y'abaminto no make sure nga amangana ya Service Board akwanirwe okolika okuya kwengencho erinda abantu betu banyore obokoreri obuya nga kigobwente kokorekana amasikani y'iki ya persons yaba abanyakerugo aba nga kyabwente koba gojase the excellencies the governors ngenchoki barasike governor na ngenchoki governor barabasike in return. We are saying no. Nje muno munyakerugo Kisii county we are saying no. Etoko chikolika muno mheshimiwa Simbago Teba, His Excellency the governor. He wants honesty. He wants haki. He wants obo maene. Egero ndibwensi yogoja. Onyole bahati yokonyole mirimo atariko kusumbuliwa. Vipi lile gurudumu la maendeleo, gurudumu la yule mfanyikazi ambaye tutamchagua sisi as Public Service Board ataweza kuendeleza uchumi ya nchi hii, kwa sababu an employee is an asset to the county. Nigo batebire egatieme chandeli bagweterenga kibabeire a service ase batebire mbache koligeria enchinchera barabwati eliokania emechando buneyo. Na pia boards wetu nyingi zimepata changamoto nyingi ambazo tutadiscuss hii leo. One of it ni hizo za impeachment, kama Kakamega walipata hizo shida, lakini tunashukuru Mungu saa hizi wako sawa. Alafu Trans Nzoia, they have been attacked by goons. So those are some of the issues and challenges which we will address, and how do we move forward from there. We have to be united in our quest for accountability, for our quest for better human resource management. So ni muhimu sote tufanye kazi kwa amani, tufanye kazi kwa upendo, na ni muhimu pia tufanye kazi kwa uwazi, because uwazi huo ndio utatufanya sisi tuwe sehemu ambazo hatukutarajia tutakuwa. Asinga kecho nigo bagokera ogochora kwa yo mugabana we county ya Kisii aso mukonyo ya Soborai ase batebire mbuya aso ogochora oyo mobo egento kyaire abange a service yo uchikoba abayigenwa aso kubwatia emwebekano bunoyo. Na tunampongeza mwenzetu Elijah Obebo, mwenyekiti sasa wa Kisii, ambaye amechaguliwa kuwa naibu wa gavana. Tunakutakia mema na tunatoa heko kwa gavana kwa kufanya uamuzi huo. Inamaanisha kwamba hata sisi wenyekiti tunaweza kupewa chukumu ya kuwa governors and deputy governors. We are gathered here to discuss our issues, some of our challenges, as well as our milestones we've made as far as the boards are concerned. And how do we now work and collaborate with our stakeholders as well as the executive. I mean, working together with the executive, like now our chair of Kisii County right now is actually an incoming deputy governor. Yaonyesha ya kuwa ukifanya kazi with loyalty, dedication and accountability, kila mtu tutafika mahali pale tunatakikana. Golipotania egeteseni Kiandizi TV, eleseriane Mildred Momanyi. Niamano amariketo Mildred Momanyi se orobo chororo ikiranu abamenyi bekenyoro kya geteri kubwatrana naba nyekyombe ya community health promoters imbeje ward ya Nyakoeni wabagendera tekoralia obochenu se chinga anana se chinga chia bari batari kwenyara uko natinga kibagendera y'uburobero yo ritkorya rero nigo baba kuyikiria obwenki nabo igo botumeki bwebinyu bwa marwa tancheri asikere batayuna niga marwa yo bereka gusaria chinga chinyinge nabo igo koirera amagima yabanke gusabanke gusiria amagima yamagega yo kubwatko bokonyi abugosira ase omochie bumo sacha yo masereta Samuel Uru oye kanya usangereirwe ni chinda magega yo mongino yego sira kuna tokumanywa no moriketo dipo nasanya Imeje kinyoro kia geteri kegotoka imeye ward ya Nyakoe
abamenyi benseme yeigani bagenderete kurario bachenu ase chinyomba usangano mutuleti borgongorwe nigakoerera yaiga nje Samarita Patricia Kerubo kinyori kingeteri etwachire gasengincho mugakuya minite bieka mungino ye gasirite akamutigana abana lakini abana aba bakaira na bongina kurumba iya bona amenyete bieka bona twarorega umire tokare kamara tubita gwite biko tukumbega umiete nande igabite kinyori kinga gachiki kiageteri aringe kinyori gekuru kumukongonyoni bakubwaterana ne kiumbe gya community health promoters nigo bagenderete kubatuka abokoreri bwabo gucia sebinyoro anene ase chinka chitali kwenyara tware kora testanga itanganyoro mugakoyo karaire kuchikorigereria nyomba nkanyoranga chebetinga nere na bwata fierengi ya na ichini yaye gakorte igerense ekagera nkanda bake facility ya renga igoro nkarigerio gokurwororo nkareta gukwana nabamenyi abwe nigo batebanga ogotamenyane ya matengati y'ebintu bigenderete gusiria amagima yabange asokweranana amo nogweatananwa lakini gamenyete bieka munara atame tukari kumana kya agenderete mata kolende kare tu amonyori mukwana tuli abokoranga nabwate shida juondete yokumo ano ne sabuni lakini rende bono twartia to chitomokonye tomokorera usafi chinde chonse ndio tiamurire bantu baminto mbabwana tokonyora afierengia usafi erengia egana turanyar konya komenya asa matuka ya sato etatore moyo ntoko gani koroyo minto gachandike topo mabuno uru na igura ba minto batekero gotebanga talinga na tali gokora gas bono tima etinga tutaete tomubeke gabona mwachira barari ba minto tomo moyo na barai barororo bamusira sendagera asenge nchakero monta atika iroyo moro muburaka ngotwara bongo ngotwara bongo kasinini wiranana umugakoyo muri no muchando munene uyubwatukirwa bokonyi asilita Samuel Ourum nigereria mbuya muno asokonyoro bokonyi kurwa saba Samaria bali no moyo bwwancha kwendo murugi ona na asirete ina nyareta bureme ruboko taikera ni byonse na rengo ikerani kwendo bono aba minto bako chire ba chiro onkonya bankonyire aseme chando mbwata doche bankonye na wanda chambe boronge komenta na yuhe omutuleti nigabori abagambi kogenderera kurwania ebinyugwa bitancheri ase binyoro asebega abantu bonse babori gokubwaterana eligo kyanye mechando asochinka abagambi baitongo kora baro mukiasi bakunyara lakini abantu baito babwate mitwe mekongo bigonda abateso wanje kwabo mangana marwasira ase ngencho aumisira abantu chinde cyarira abantu abandi nyumba mulembe toyo bigonko ganionyo ndiro wanje kwa nyasaye abagambi baito bagendera gukora mukimono n'abantu baito batige banje batiga marwango umisare nane ngoitare bono rigeria yaretire buna yanga buna yega kumbe yawe giko ripoteri yake taseni kia unamba ya mu kia Ndizi TV kurwa se kinyoro kia geteri ikutuke meye wadi ya Nyakohe meye bunge ya Kitutu Chache South litira nenkuro kwa Dipon asanya haba wakiri mense ya Kenya ningo bagendera tukuro kubore kwa bogo cha serikali kwene kya bunango batinyeriere umurendi chinga kibare ase obo koreri wabo ane chinga kyaba wakiri kurwa se chinsemo anene me county ya Kisii baba wesokya na gokora ukorobekana ko murembe aso kumurera umu chief magistrate abwekigamiro kya makadara imyo mucho Nairobi uyo bakago siri bugima bwaya kubwatikana no koraswa chinga kyare ase obo koreri okwana chinga kiye chipoigo ngaba wakili abo babere bakubulia amagacho gusebigambero ebinge kwa gato iminsi ya Kenya asenteremo yo kubakonya wekiranyo bokorera buro byago cyase aba 90 miliyoni mamanye namake aba wakili imeyomo chobutsongo omobasolero nigo bakora okorobekana kwa murembe goikase chiabisi chomo county commissioner okisi bunenchereye moyo kugikeria oboiti womona chebina bwekegambero kya makadara Monica Kivuti uyo osiria obugima bwaye kubwatikana ne chingoma cha Masasi magayaye kusaganwa no munyanyimbo oyo mokuregeta seni kya Londiani oyo otaga ogetiwe no konachwa wekinekyo kya mobwatiranetie omorugi OM some massive demonstrations against the loss of one of the judicial officers in Nairobi, Makadara Law Courts. And with us, we have two judicial officers in Kisii Law Courts. And we want to state that we really condemn in the strongest terms possible the senseless and barbaric killing of the magistrate, the judicial officer. We wish to state that it's very unfortunate that the judicial officer lost her life while in the line of duty. So it's so sad
that the security in our law courts appears compromised. So I wish to state that I wish to condemn the killing, really, which happened within the court precincts. And as law society, we also feel that our lives are not safe because we are the stakeholders in justice system. Wakili abo bakoragwa na Bernard Gichana oyore munyakirugo bwa abawakili asorosagia rwa Southwest Branch nigo bagikiria egekorwo ekyo asibate babuna nigo kirege kyo goichania mono ekero mona chiebina akurwanirira oboene bwa bananchi ugusiria ubugima bwae asichinchira bune ekyo chiomo basokano atarikirania endoto yae. We urge the government to beef up security for our judicial officers who are handling very sensitive matters. Further, I wish to state that we lost a very young life, very dynamic, who had a bright future, and she left behind a very small child. Bono nigo barwa okubolia gochase serikali gotinya obulendi ase bigambero bunenchere ya moyo gosiria ebikorwa bunebyo. Our judicial officers who are handling some of the very sensitive matters are not well guarded. We also request the government to beef up security of our judicial officers even at their residences, so that they are safe, so that they're not threatened by, so that they're not worried about their security. And I want also to urge our judicial officers to be firm in the way they're handling their work, so that the criminal justice is safeguarded. I want to condemn the killing of our judicial officer in the strongest term possible, and wish to call upon our government to look into this issue in a broader perspective. Imagine if our members of parliament have more than one security personnel allocated to them. For sure, it won't cost the government anything for them to allocate security personnel to our judicial officers who are dealing with very risky. Asitinga kiecho nigomo county commissioner we county ya Kisii abenekelianga mbachigotinya obolendi engaki bale asemeremo yabo. Ndetu hapa Kisii nataka niwaambie kwamba usalama ya wale watu ambao wanafanya judiciary iko sawa. Tumeweka mikakati. Hatutapata na hatujawahi kuwa na kiza ingine. Hatujawahi kuwa na kiza na hatutapata kiza kama hiyo. Ngolipotelea igetaseni Kiandizi TV iletaliane Mildred Momanye. Na kurwasa mwana ya Chigosori Captain 001 tulale na ikana se county ya Nyamira asa gutumanya Chigosori ase skuru cha secondary nigo charigani wabene ase geti ya Kiendege eyo gotoka imeye ward ya Kimera. Nigo lia beira litukolitang'aniria Chigosori ase county ya Nyamira aiga ase geti ya Kiendege grounds abase chiskuru korwase chi sub county isano chi county ya Nyamira waomera na ase ebiti bire sense ya Kiendege gotoka ase ward ya Kimera na ati Chigosori chamere na mone Chigosori yenko yense moyaba murana baiseke Chigosori ya volleyball gati Chigosori chinde chiro beiri Chigosori kwase etamu ya kabere. Kwa saa hii nimesimamia mpira wa Mongoli versus Gekano. Kwa saa hii Gekano inaongoza mabao mawili first half, Mongoli 0. Nimeona vijana wanacheza mzuri, sio mbaya, mmeweta ni mzuri. Mashabiki wametulia kabisa, hakuna furugu yoyote. Security iko sawa, nimeona askari kwa pande yangu wa kushoto, nimeona askari wamevaa uniform kabisa, wako ready ku maintain law and order. Hakuna furugu tangu asubuhi. Maribari walikuwa wengi zaidi ya 20. Gati abali twasangana barabuni go bachengeire okwarero gwe Chigosori eki egento bakere kokogoteba buna nigo Chigosire byo wabia baoro kiwasi skuru ao wetera mbaga bakonyora wetera Chigosori oko ndoje ngo mupira tori bube mono egento getegere standard teri bube mono standard ya Nyamira abaki abange musikuru gase bagwa kachiri ye chichinene ebarute kurwa ase county ya Nyamira igase standard ye yabona ase county ya Nyamira ndoje nga abana mbarongonye nokobwa chitimwe chichonse bisukuru chonse bi ngoye nokobwa tuale ko big one by oyo maso yomo toro si timwe ya mu yesukuru yemo oma tisukuru chinde yonse bina boji ko pikigo standard ya Nyamira gere igoro mono mna abana abando chenjera bagwa ko mpira nechinga kichiri chitu twagakira mpira ndoje nga standard ye nabere boteri yare mono
Wako wa mchezo saa hii mimi naona wako chini kabisa, sio kama zamani akina Undabo walikuwa wanacheza. Hata mimi najua nilichezea Sabana, nikaenda Rivertex KCC. Baada ya KCC kuenda FC nikabasuriwa mguu, nikaambiwa niwache maneno ya mpira, ndio nikaingia maneno ya referee. Okoboria bono na serikali gweterese wizara ya chigosori amwe n'abatereri b'eki cukuru kwena kibuna aboroki gwabo enekirie ebiego byabo byarorekanire banyare kwa bagosiru gwetera kwegwa amabaga gwetera kitimu ao namba gwetera ensemsemeri ya serikali bagendererie ebiego byabo egento kende asa abana asokote basoma nyondi babwate bakoye encouragement ese asomupira egere baigwe support abana nabaya barega ase county ya Nyamira ase standard ye nanyiroche na nari kuri mambi na bagenderete na wikira mambi standard iko sawa sio mbaya sana standard iko sawa. So kila mtu ataanzia nini mechi moja akienda 2 akienda 3 mpaka tumalize kesho. So kesho nafikiri banapo majaliwa tukimaliza siku ya leo kesho utaanza siku mzuri na tunaomba Mungu atujalie tumalize mzuri kama siku ya leo. Ritukoria nkyo chigosori gwa sekerengo gya semi final aiga segetigia kiendege asabali barabu gwa se semi final yecho barebwira amabaga ya mase mogosore sekerengo kirigie chi finali korigia abanyango bense mu Nyamira baragosore sekerengo kya Nyanza region ko reporteria Ndizi TV ko aiga segetigia Kemera ereteranende mo Steven captain 001 mwanti murigeria samange tumirane chikoraga chinsa isato gendera gutwara uburigereri burobya